Mjumbe. Ah. Bonjour. Mama Miss. Bila sema, mimi nakutafutaka kila siku leo Mungu anisaidia kumna kuona. Hivi mimi naweza kupita hapa? Mwenjo ba chef ya quartier. Okay. Tusaidie kuna watoto wenu na shetu tukue kwa sabantu bingine. No, mambo ya quartier, mambo ya quartier yote kama unataka kuifuata bien, iko napita ni Pachen. Ah bon? Pachen Dolcy Bonjour. Ah bon? Kama unafika tu ningia mu telefone yako unatafuta Dolcy Bonjour, unamupata mambo yote ya quartier yetu iko napita pale. Jopo lota yua vile tu kunatumika. Mangine ushana kuionaka. Ni sheni ya YouTube. Sheni ya YouTube. Mimi naonaka pale na ule papa mnatumikaka naye. Okay. Muzenzembe. Jo mambo yote kunapita ni pale. Mutu filme kona she mutu Mansula yetu mtuweke na no, ni mambo ya quartier kunapita pale, mambo yote kubien. Mambo ile tuko nafanya mu quartier tuko nipitisha pale nju muntu wote kuliko tuanze kufuata mulango kwa mulango utaanza kuonesha me wende pa chaîne kama unepata tu ningia pa YouTube unatafuta Dolcy Bonjour unapata mambo yote. Njo mimi nilikuwa naongopa banasema mwe mnasaidia tu bantu ba zamani she bantu batata. No, bantu bote. Bantu bote. Ni bia kuripia makuta pa chaîne avant. Hapana, haina kuripa. Ni bia bule. Niko na rafiki yangu naye anafanya kama kazi ya filme. Muteso mubeba kwa no, haina problem, ile chaîne iko libre. Hata unakuya tutapitisha bintu byako. Hata kama tani wewe unafanga mambo yako mengine, hata kama unojishaka bintu kani. Unakuya kama ni mankanjo, kama ni maperiki, kama ni mabilato, vyote vitapita pale pa Dolcy Bonjour. Sike ukikuwa kule ku Dolcy Bonjour, mambo yote bien. Itakuwa bien, ni bonjour tu tukuna la mkiana ni mayambo tu. Ni mambo tu. Hata mara nyingine nitakujia kasike. Haina problem. Haina problem, kia lazima ni hivi tunaona. Okay, merci. Asante. Okay.